Did you ever wonder why people like white sugar more than brown sugar? Did you ever wonder why the back gives you the joy? Did you ever wonder why people like white sugar more than brown sugar? Did you ever wonder why the back gives you the joy? Is complicated, but I know we all want the shiny. But the truth lies in this irony. What you think isn't what you think isn't it. Do you ever wonder, or did you ever wonder? Did you ever wonder, do you ever wonder? 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 Сонирхолтой маань азийн бууд гэж байдаг шүү дээ. Өчигдөр манай нэг зочин бас буудын дотор 3 будаатай азийн бууд, шагаатай, зоостой бууд хийсэн. Ариун нэмт дээр бодож яг савж асан буудаараа азийн бууд судыг бүгднийг авчихсан байсан. Миний хувьд зоостой бууд, ариун нэмтийн хувьд будаатай, шагаатай бууд. Тэр ямар юм хийсэн юм шээс нэг эдээс хийчих байсан гэхгүй. Одоо аваад ий. За тамирчтай. Фу. На чи бол гоё юм. There's a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the bars. There's
This is a place where I don't